دما خوش ببینرین هجای رو دویلون 2022 جروجان روژا اینی بویر و گشترانی هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه میحول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. جبو روسیا هرچی قاسی شریل اوکراینای دریش کرده جی لی هیدی گاف بگاف نیزی آرمانجا خود به ارتشا روسیا او آلیگرین وی حریما پسک یا دونتسک کنترل کرن لی سرکتنا موسکو یا سر خاکا اوکراینای به تیراوی ناکه جبر جزاین آبوری باندورا که زیده لی موسکوی دیگه پشتی 6 ماهان بانکین روسی جاره یکمین لویه که مکرهاتن که جه دسپیکا سالی حتی انها بقاسی 25 میلیارد دلار زیان دوان بویه هم وقتی وان بویران تیم آژانس انرژیا اتمی یا نافتنتوی لیکولین خواه ین لسانترال نوکلیری زاپاروژای دومینن. دشار لوکرانیا ده جبو روسیا جدم زیدتر گهاشتنا آرمانجه گرینگه. هر چقاسی شهر لگوری داخاز موسکو به همان لحظه پیش ناکوژی لی داخوازن وی یک بیک پکتین ددمکی که شهر لروجلات اوکراینای گر بویده ارتشا روسیا و آلیگرین وی هرما باسکی کنترل کرن هرما کودکوه باکو روژاوای دونتسکی ایرو ده ساعت نیو رو ده هاتا کنترل کرن چاپمنیا موسکوی اف یک وکنو چند لزگین به خوینرین خوره پارو کرن دوینا برده پشتی تیم آژانس انرژی اتمی یا ناونتوی گهشت باجار زاپاروژیا دست بلکولینه کر تیمه لناوند نوکلری دست به خباتن خواه کر بردف که کرملینه دیمیتری پیسکوف جه لسرمجار داخویانی اکدا پیسکوف خباتن تیمه بارنی نرخاند و گوت لکولین نها لسانترالا نوکلری یا زاپاروژیا تکرن پر گرینگن لی جبو نرخاندن اکداوی هی نازویه جبر ایرشا روسیا یا لسر اوکراینا و جزاین لسر وی هاتنه فرس کرن بانکن والات روژن زحمت درباست کن آلیکار سروک بانکا ناوندی یا روسیا دیمیتری تولین گوت بانکن روسی ده 6 مهن دسپیکا 2022 انده 1.5 تریلیون روبل آنگو 24.95 میلیارد دلار وندا کرنه تولین ده آخافتن آخوا یا جروجنامه یا کارسازی RBC را گوت در دورا 2-3 خسارن بانکان به کاروبارن بیانی و گریداینه جه 24 سباتی و اف یکم داخویانی روسیایی یا لسر قزنج و زرارن ده ساکتورا بانکینگ ده بو. پشتی کروسا ده 24 سباتی ده ایریشی اوکراینا کر. امریکا ولاتین روژاوا ده گلک واران ده دست به سپاندنا تولیان لسر موسکو کرن. یک جا امبارگوین که ولاتین روژاوا ین روسیا خست آرمانج. بانکا ین وی بو. ددمکی که شریل دیجی اوکراینی دوام دیکده روسیا به 50,000 لشکری دست به تطبیقات کریه چین و هندستان جی بجداری تطبیقات بونه ده تطبیقات که جه 14 ولاتان ارتش و چافدیر بجدار بونه ده جبر بجدار بونه هندستان امریکا نرحده. ددمکی که شریل اوکراین دجوار بوده روسیا تطبیقات لشکری هفته که 2 دست بکرد. تطبیقات که 50,000 لشکر ده بجدار بون لروشلاتی ولات به هزاران کیلومتر دوری اوکراینایی دلدار خستن. وزارت پاراسنی یا روسیای داخلی که در راگهاند چین، هندستان و منگولا و گلک ولات نیکیتیا سوویتا بری بلاروس جدناف ده بجداری تطبیقات لشکری دبند. اف تطبیقات وکه پیامه که ددمه موسکو به ولاتین روش آویر دناوا آلوزی دیه به ولاتین هفکار و حوالبند را دناوا هفکاریه دیه.
موسکوی راگهاند کو ده تطبیقات بناوی روشلات 2022 ده 5000 لشکر 5000 وسایط لشکری 140 بالافر و 6 کشتی شر و هیزین به ویرنگی بشدار بونه. لگوری داخلانی وزارت پاراستن یا روسیه ده تطبیقات ده ji 14 ولاتان لشکر و çavderên leşkerî tê de bejdar in. When these disruptions occur, it's really difficult to figure out if you will receive a Berdevka Koşka Spî, Karina Jean-Pierre di daxuyaniya çapemeniya rojane de got, ew ji bejdarbûna Hindistanê ya bi Rûsyayê re di tetbîqatê de bifikarin. Jean-Pierre li ser pirsa ji ber çê bu bejdarbûna Hindistanê zext lê nehate kirin jî bersiv neda. Di nava tetbîqatê de leşkerên hükümeta Şamê jî cih digirin. Hêjayî gotinê ji bo tetbîqatê Rojhilatê Sibîrya û Derya Japonyayê hatine destnîşankirin. Rewşa Alosya li Iraqê ji aliyê Konseyewlekariyê ya Netewên Yekbûyî ve jî di nava fikaran de tê şopandin, Konsey ji aliyên siyasî de xwest kir ku bi awayekî aştiyane nakokên xwe çareser bikin û dûrî tundiyê jî bikevin. Konseyewlekariyê ya Netewên Yekbûyî di derbarî bûyer û tundutujiyê çend rojên li Iraqê di qawmin de daxuyaniyek belav kir. Di daxuyanê de hate destnîşankirin ku ew tundutujiyên navbera 29 sihê tabaqê li Iraqê rodayên şermezar dikin û cihê xemgîniyê ku kuştî û birîndar derketibûn. Her wiha hate diyarkirin ku ew ji hewlên hikûmetê yên ji bo parastina sîstemê agahdarin. Konseyewlekariyê ya Netewên Yekbûyî ji aliyê siyasî xwest ku bi awayekî aştiyane nekokên xwe çareser bikin û wiha hate gotin. Aram bin û xwe naz bikin, rêz li serweriya yasîyan bigirin, mafê civaka aştiyane biparêzin û xwe ji tundiyê jî dûr bixin. Her wiha bank li aliyan daxwaza dawî anîna tundutujiyê dikin, erê jî bi bersivînin. Di 29 sê tabaqê de piştî xwe vekişîna rêberî tevgera Sadr Muqtede Sadr ji proseya siyasî, alîgirên tevgera Sadr bi çekan derketin kolanan. Di encama şerê Rûdayê de 30 kes hatibûn kuştin û bi sedan kes jî birîndar bûbûn. Bilên vê carê bi Îranê dewam bikin, ji nava Bruksel û Tehranê daxwaza vegera li peymana nukleeriya Îranê heye, tevê tawîzên Îranê ji Amerîka di pêvajoyê de bi heman daxwazê tevger nake, herî dawî Washingtonê bersiva Tehranê ya li ser peymana çêkeriya têkildarî peymana nukleeriya Îranê de o got, hewldanên Tehranê neçêkerin. Di demekê ku Amerîka welatên Ewropayê re cezayên li ser Rûsyayê zêde kirine, naxwaze li Îranê re li hev bike. Ji ber vê yekê di peymana nukleerî ya Îranê de bi xemsarî nêz dibe. An jî bi gotineke din, Tehran rewşa heyî wiha pênase dike. جمهوری اسلامی ایران معطل طرف مقابل باقی نخواهد. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Îranê, Nasir Kenaanî li ser mijarê daxuyaniyek nivîskî weşand. Nasir Kenaanî ragihand, bersiva Amerîkayê ya li ser pêşnûmeya peymanê ji aliyê wan ve di astên cuda de hatiye lêkolîn kirin û bersiva amedekirî ji bo koordînatorê danûstendinan hatiye şandin. Kenaanî wiha got, daxuyaniya got hatiye şandin ji bo encamdana danûstendinan xwedî nêzîktiyeke avaker e. Fraudulently claimed victory and ignored the will of the Belarusian. Alîkarê berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê, Vidont Potel derbarê mijarê daxuyaniyek nivîskî weşand. Vidont Potel got, em nikarin piştras bikin, got me bersiva Îranê girtiye. Em lê digerin, em ê bersivê bidin, lê mixabin ne avaker e. Aliyê Amerîkayê eşkere nekir, got kîjan daxwazên Îranê avakerin. Hêjayê bîrxistinê ye, got bernameya peymana nukleerî ya Îranê 2015 tevî 5 endamên daîmiyê Konseya Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî û bi Almanya re hatibû îmzekirin. And over time reach the brink of a nuclear breakout. Lê ev peyman bi vekşîna yekaliya serokê berê yê Amerîkayê, Donald Trump di gulana 2018 de bi dawî bibû. Piştî vê Washingtonê cezayên li ser Tehranê ferz kir û aloziya navbera aliyan careke din zêde bû.
Di pazdê tebaxê de Îran nêrîna xwe ya li ser pêşnûmeya peymana gojariyê Yekîtiya Ewropayê ve weke nexşereya dawîn a danûstandinên nuklerî hatibû qebûlkirin, ji Yekîtiya Ewropayê re rakand. And also, the ministers will discuss about the idea. Koordînatorê danûstandinan û nûnerê bilind ê têkiliyên derve wewlekariyê ya Yekîtiya Ewropayê, Josep Borrell bersiva Îranê mexbûl binav kir. Amerîka jî di 24 tebaxê de bersiva xwe li ser nêrîna Îranê şandibû. روز گذشته پاسخ طرف آمریکایی رو دریافت کردیم. Wezîrê Karê Derve yê Îranê, Hüseyn Emîr Abdallah Heyan, 31 tebaxê ser mijarê daxuyaniyek da. Abdallah Heyan ragihand, ku ew dixwazin cezayên ji ber peymanê li ser wan hatiye ferskirin, bê rakirin. Rêveberiya Koreya Başûr ji bo bêçekkirina Koreya Bakur hemû rêorêbazan bikartîne, ev 10 salin bi navê forma parastina Seolê kesên pisporiyên li cihanê li hev dicivîne lê tevî vêyekê heta niha ji Koreya Bakur kes beşdarî vê formê nebûye. Hem wextî nêzbûna dema formê Rêveberiya Seolê got Pyongyang lez daye xebatên xwe yên çekên nukleerî. Wezareta Parastinê ya Koreya Başûr ragihand ku Koreya Bakur lez daye xebatên xwe yên li ser çekên nuklerî. 남북 간 교류 확대라든가 경제 협력을 요구할 가능성이 높습니다. Alîkarê Wezîrê Parastinê Şîn Pomçîl got Koreya Bakur xebatên xwe yên li ser çekên nuklerî bileztir dike ji ber ku faktorên jeopolîtîk ên wekî şerê Ukrayna û hevrikiya stratejîk a Amerîka Çînê zêde dibin. Şîn Pomçîl ji ajansa Associated Press beriya Foruma Parastinê ya Seolê axivî. Pomçîl got Çîn û Rûsyayê bi netewên yekbûyî re têkildarî tundkirina cezayên li ser Koreya Bakur bertekên xwe tundkirine. Foruma Parastinê ya Seolê wê di navbera 6 Eylûnê de were li darxistin. Wê mijarên weke bêçekkirina Koreya Bakur were gotûbêjkirin. Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Koreya Başûr dazanîn ku rekberiya di navbera Amerîka Çîn û şerê li Ukrayna pirsgirêka nuklerî ya Koreya Bakur û hewildanên navneteweyî yên ji bo pêşîlêgirtina li belavbûna çekên nuklerî asteng dike. Şîn teqez kir ku mifteya bêçekkirina Koreya Bakur di destê Çîn û Rûsyayê de ye. Ji 2012 ve Foruma Parastina Seolê têl darxistin. Lê ji wê demê ve heta niha Koreya Bakur bi carekê jî beşdar nebûye. Forum dê kar bi destên beravaniyê yên bilind û pisporên ji zêdetirî pêncî welatan bicivîne. Di şerê cihanê yê duyemîn de yek ji welatê herêzî de ziyan dîtî Polonya bo Polonya tespît kir ku ziyanên ku di şer de gihiştî wan bi qasî 1.3 trilyon dolar û vêyekê jî ji Almanyayê dixwaze. Hikûmeta Polonyayê ragihand ku ji ber dagirkeriya Nazî ya di serdema şerê cihanê yê duyemîn û dagirkeriya 5 salan a li ser Polonyayê wê 1.3 trilyon dolar tazminatê ji Almanyayê bixwaze. Lideri Partiya Adalet û Hukukê ya Polonyayê Yarcelo Kaczynski doh daxuyaniyê de got ji bo destpêkirina danûstandinên tazminatê em ê li Almanyayê vegerin. Almanya ku şerîkê herî mezin ê bazirganiyê yê Polonyayê endamê Yekîtiya Ewropa û NATOyê ye beriya niha gotibû ku hemû îddiayên malî yên têkildarê şerî cihanê yê duyemîn jî hatine çareserkirin. Partiya Adalet û Hukukê a li desthilatdariyê ji sala 2015 dema destpêkirina desthilatdariya xwe ya ji bo welat ve tazminata gelek caran bankiriye. Lê heta niha Polonya bi rengeke fermî tazminat ji Almanyayê nexwestiye. Bilê li Amerîka piştî du mehên din wê hilbijartinên navberê pêk werin, hilbijartinên ku endamên Meclisa Nûneran û Senatoyê diyar dike ji bo partiyên siyasî xwedî giringiyeke mezin e ji xwe ji ber vê yekê ji ye ku êdî serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden jî gotinên xwe yên li pêşberî komarparêzan ji her demê tûntir kiriye. Biden îşaret bi Trumpê re got ew û alîgirên wî ji bo demokrasiya Amerîkayê xeterin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîka Joe Biden beriya hilbijartinên navberê got meha mijdarê de bên kirin li bajarê xwe
فیلادلفیا آخافتنک بالکش کرد. جو بایدن به تندی رخنه لسلف خواه دونالد ترامپ و هوالبند نوین سیاسی کرد و به تندره و توانبار کرن. بایدن ابا خافتن دا استا هری زده جی تلویزیون تی تماشا کرن ده لسر وشان زندی کر. سروک پارتیا دموکراتیک بایدن گوت ترامپ و علیگرین وی نونرین تندرو یه گفه لدموکراسیا ولاد دخن. بایدن لجه دیروکی یاگو اعلان سرخوابونه و دستور بنگهین آولاد لی هاتا قبول کرن دیار کر گوان ایریشی وکوی و دموکراسیا ولید کرن. به ویه که اشارت به ترامپ و کمار پارزن گوپیر تفدگریان کر. بایدن گوت باوری اوان به سروری حقوق نینه بینا گل قبول ناکن نخاسم انجام هلبجارتین سربخواه ناز بکن. سروک امریکای لباجار خواه فیلادلفیا بجداری گلک سفر و چالاکین هلبجارتین دبه. فیلادلفیا گول روجلاتی ولاته یک جوان ایالتانه گو پیشبرکا دنابر دموکرات و کمار پارزان ده هری دجوار بو. گر بایدن نکاری به دنگدرین دموکرات راضی بکه گو بیچین سر صندوقان پارتیا وی و پرانی هر دو مجلسین کنگریه لهمبری کمار پارزان وندا بکه. تی دیتنگو پارتیا دموکراتیک آگو دمک درج دستکا هلبجارتنان وندا کر دوان دمین داویده دیسا سمپاتی به دست خست. دموکرات به تایبتی دناوا کمار پارزان ده هول دیننگو سروک بری ترامپ و باسکه پرزگریکی وی جپشتگیری دنگدانان به پار بکن و هول دیدن گول پاش بندواریان بکهبن. جبر نلریتی جیگرا سروکی آرژانتینی کریچنر لولات کینک زیده لهمبری بهیا هری داوی لولات کسی که حول داکو کریچنر بکوژه. آلیگرین کریچنر پشتی بریارا دوزگریه یا جزای 12 سالان لبر مالا و به روشان دناوا چالکیه دنه. کریچنر دماکو و بکت با مالاخویا لنافچا روکولات کسی که جناوا آلیگرین و چک درخست. هاتا پاروکرین کو ایلیشکار چکا خوانیزی روی کریچنر کریه و تقاندیه لی چک نتقیایه. سروکی آرژانتینی آلبرتو فرناندز جی پشتی چالکیه کود جدما ما دموکراسیا خواه وگراندی و ایریشا لدجی کریستینا کریچنر پیکاتی ایریشا هری گرانه. وزیر اولکاری آنیبال فرناندز دازانین کو پشتی بویری ایریشکار فرناندو مانتیلی 35 سالی هاتیه بنچاف کرن و چک جبو آنالیزی هاتیه شاندن. هاتا راگاندن کو ایریشکار جه برازیلیاییه. کریستینا فرناندز ده کیچنر سروکا بری یا آرژانتینی او جیگرا سروکا نهای آرژانتینیه. او به سوشداری خاپاندنا دولتی او تبلیبونا پلانه که جبو و گوهستنا پره گشتی ددما دو سردمین خوین سروکاتی ی نوبرا 2007-2015 ده به 12 سال جزای گرتیگه هات محکوم کرن. Unaware of the danger, the vice president speaks to supporters, then sees a gun in her لناوا دریا سپی جارکدن مترسیه که مزن لسر کوچبران هبو ریخستن سیویل دیار کرن کو نزی 406 کوچبر هفته که لدریای سپی آسیمانه. ریخستن سوسا خاچاسور آناف نتوی او FECR دیار کرن کو 406 کوچبرین هاتنه رزگار کرن اف هفته که لناوا دریای آسیمابون. هر دو ریخستران دیار کرن زاروک و پتکه که دناوا کوچبران ده هنه او تندرستیا هنک کوچبران گله که خراب بویه. اف کوچبر به 10 اپراسیونین جهی ین ریخسترین جواکا سیویل هاتنه رزگار کرن. لی جبوکو بگهجن بجاهی لی بندران دیگرن. اف کوچبر ده کشتین رزگار کرن ین او سنا ویکینگ دنه. لی گوری ریخستران سوس اف کوچبر هاتنه رزگار کرن کو پرانیا وان جه بنگلادش و مصرین او ده وان دنیزی 8 زاروک هنه. ریخستران دیار کرن بلا آستنگین لسر کشتیان وره را کرن او گوتن جبوکو کسین لأولهی او پاراستنه دیگرن روش برب بهیوی بونه ودیچه. هر دو ریخستران بانک لولاتن اوروپایی کرن کو بلا هفگرتنی زیده تر بکن او مافی مروانجی تیخن بن مسوگریم. بری بینرین هیجان و چین ملور بداوید بن حتی روشات و شمی جاره کدن ورین پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.